Za neke pisce, pa i za samog Ajtmatova, moglo bi da se kaže da opisuju obične, narodne, svakodnevne, male ljude. Ali sudbine, borbe, tragedije i radosti tih ljudi prikazane su ne kao male, nego kao veličanstvene. Čingiz Ajtmatov rođen je u selu Šeker u Kirgiziji 1928. godine. Čingiz Torekulović Ajtmatov još kao dete ostaće bez oca. Njegov otac Torekul bio je funkcioner Kirgijske Sovjetske republike, a streljan je u čistkama 1938. Njegova majka, Nagima Abdulvalijeva, po rođenju Tatarka, bila je pozorišna glumica. Roman Čingiza Ajtmatova I doljše veka dljicija djenj, duže od veka traje dan, verovatno je najpoznatije delo ovoga pisca. Ali knjiga Zbogom Guljsari, nevelika po broju strana, verovatno je najbolji način da počnete da se upoznajete sa delom ovog veličanstvenog pisca iz Azije, koji je, pišući o 20. veku, vrlo često umeo sjajno da dočara i drevni svet Džingis Kana i njegovih potomaka. Pre svega, to je povest o životu čoveka i konja u stepi, koja pred nas prostire jedinstveni, čarobni svet Kirgizije, egzotičan kao i sve što je daleko i malo poznato. Iako je radnja romana smeštena u vreme Sovjetskog saveza, iako prikazuje kolhoznike i njihove uspehe i neuspehe, ova knjiga govori i o večitim ljudskim težnjama, nadama, radostima, strastima, kao i o ljudskim neuspesima, razočaranjima i stradanjima. U najboljem duhu ruske proze Dostojevskog, Bulgakova ili savremenika Leonova, Rasputina ili Kazakova, Kirgiz Čingiz Torekulović Ajtmatov dokazuje da je i sovjetska era dala svetu i ljudima jedinstvenu, čovekoljubivu, veličanstvenu književnost.